rumah Tuhan tak alu meriah ukur. Meriah kalukur kutupung aku iya kenteman Nina o talawas kuruma Tuhan Genduari enggo kami ije Tedis ni pintun gerbang Jerusalem O takurumah Tuhan tak alu meriah ukur Remaku je kerina suku-suku ngatakan bujur bandu Tuhan suara si perintahkan lu ijen danari meraja Israel ngerunggui rakyatna O takurumah Tuhan tak alu meriah ukur Ertotolah gelah Jerusalem damai Menjua-jualah galaksi erkeleng ate Kedamenlah siringan bas istanandu Ketenanganlah engkau lewati benteng-bentengdu O takurumah Tuhan tak alu meriah ukur Erkitekan kade-kade dengan temanku Ningkuman Jerusalem dameman bandu Erkitekan rumah Tuhan di batanta Ertoto aku gelakam senang O takurumah Tuhan tak alu meriah ukur Haleluya Oh Tuhan Cidakan min kelengaten dusi tetap Berikan man kami penampat dugalah kami terkelin Haleluya Nadai Bapa turang rasenina itegu-tegu di bata kita kita ken pasu-pasuna mengketi paksa Advent bas tahun a enda isingetken Yesus kita gelah nara sikap kita katawari paksa pe maka menai paksa Advent bas tahun a enda iyahken ka kita isingetken gelahna kita erjaga-jaga ertima-tima kerehen anak manusia bas warisi pepagi
belas-belas karena anak manusia enda ningetkan kita nang dangi buku Daniel pitu ayat 10 telu karena anak manusia. Ibas buku iturikan maka anak manusia enda makap manusia si baru si ringan geluh lebay-lebay di bata janah si tikkel pe ia lalit ikenai si jahat. Yesus pe iturikan enda bagi anak manusia. Ia selaku anak manusia reh alu kuasa si rehna bas di batanari. Ibas Yesus reh enda banci saja kalak lama dia tenang dangi ia pediatna saja labu kaipe ina atena. Tapi seh mepagin paksana kalak sila media tenang dangi ia jelma-jelma biasa saja ngah atena enda seh paksana pagi ngomia tading arah lebay. Turang rasenina kekelengan di bata si mada kuasa enda ngoringan di tengah-tengah tapi laburu suruh ketangkas endaman kita. Tupung kerehan anak manusia pagin maka nggo tuhu-tuhu tangkas sekin singikutkan ia si mediate nang dangi ia sekin sila mediate si tikpe nang dangi kerehenna genduari enda pe tapi lah tangkas ke maka ibas paksa advent enda mari si usahakan guna ngantusi kemanusiaan si baru enda sini petandakan Yesus janah si usahakan min gelahna kegeluhan kura sebagai pekrina masyarakat radureh min kempak kemanusiaan si baru enda janah kemanusiaan si baru kap sini katakan kita kini rajaan di bata kini rajaan sini surga karena paksa kerehen kemanusiaan si baru enda melala kalak merincuh min metek sandigan kini ngenda terjadi. Si tatap ibas kegeluhan ta si tep wari teknologi canggih hena minggu hebat kel tuhu banci memprediksi kaikin sini terjadi pagin. Janah bagai terjadi. Karena wari udan entah pelegau banci gundari ibaca. Kata wari pagi meletus deleng banci iban perhitunganna. Janah genduari nggo ikuasai teknologi krina hukum-hukum doni enda. Kegeluhan si tep wari nggo iarturkan rekitekan kai sini ikatakan perkiraan-perkiraan enda. Tapi kini rajan surga labo ngikut sistem mekanisme doni enda entah kai si inggo ditetapkan ibas perkembangan masyarakat ta sepela meteh paksana digankin ngenda anak manusia enda maba kemanusiaan si baru alu serta di bata bapa ngan sama teksa anak manusia Yesus jine pelaku tahnina. Maka kita kala sirkini tekan labu perlu latih sibuk kidaram digan kini dapat san si perlu nina Yesus maka sikap kendiri indu kata wari paksa peguna ngalo-ngalo kerehen Tuhan ta lah sikap kami janah paksa si perlu enda lah tergantung nandangi sada kerehen kuasa sini alami kita enda ngalemi dengan kelengi labu kuasa kebiaran sing hakimi entah ngukumi paksa kerehen anak manusia labu enda pagi
lit tanda-tanda nakel si pelain kelibas kegeluhan ta si tep-tep warinari. Ia pagin reh tupung paksa kerinana erdalan bagi semalna. Tupung kalak sibuk ngurusi urusan najinai. Maka dalen si mahulina kelgelahar sikap kita nima-nimai kerehan anak manusia kainina Rasul Paulus dai pakai kendulah senjata terang. Yesus Kristus kap perlengkapan senjata terang maka alu makaikan Kristus ngenca banci kita ngeluh salu Muhammad bagi ngeluh bas siang terang wari. Labo ibas pesta-pesta mabuk-mabuk. Labo ibas dalinkan kesegun-kesegun daging. Tupung si pakaikan Kristus ngasup kita nilahkan dirinta ibas atai-atai cian nari. Maka tangkas mendai katakan Paulus man banta. Ula pebelin-belindu daging du guna darami kesegun daging du. Disada turi-turin bagai dadakam. Reh Petruk ku kantorna dua nama tanah yang dah besar. Kena kai kamai nya teman-teman nakrina. Yo bagai dah senina. Lebih antri aku ipu di sekala sing udah diberu. Gudong limon. Gudong bolong. Kuidah harah pudi ya agak kurang sikap kuidah gonjaina rok neda ikepit i tengah-tengah nahainan gelah namin kulit tatapan ku tarik ban ku tarik ndai ne rempet ketuak na kena kap semata kiring kue jadi mata nusi kemukan nu gua ka ni teman-teman nenda ya bagai nda ka dah kaina langi meriah ukurna peban ku tarik ndai ya ku tamakan kamu lihi kubas jika ketepuak na ka mataku siarah kemuhun nenda turang ras senina kini hamatan geluh ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Tuhan ta Yesus Kristus uga papai rehnari nge. Tapi kerehna tupung bas kegeluhan ta enda erdalan kerinana bagi semalna. Tupung kita manras minum. Tupung kita rejabu ras pejabukan, emporas pempaukan. Enda di sini katakan Yesus maka ibas tupung zaman Nuh ni bas paksa Nuh nai. Tawa-tawa saja kalak natap Nuh ia setupung reban bahterana. Tawai kalak lulik kaipe terjadi banduka kapal dulu. Jelma si genduari piakap ya mabancing krinang go si perhitungkan ya melalang indah teknologi canggih ini. Tapi nukah kalak lupa maka dibatasi redahin ibas kegeluhan tasi semal enda lanai si perdiataikan lanai si perhitungkan ibas kegeluhan tetap waris sikap asaku ngemena bias ateta. Tapi dibata lalap ngedar dalin ibas wilayah keramat sila ia banci ikuasai hukum peraturan dunia enda. Maka mari dagesi bagikan kentisik sisa da enda. Isekin ngenda siakap sila sedar nangdangi kai si terjadi. Sekala si muda-muda pakaina rok ketat, rok mini nangkih atena kubas sada motor sili tanggana begini. Laban cinjing kang kena heina iya. Perban ya picet ke rok nandai. Maka tak jemak nak pudi buka nasitik cerak nina. Jingkang kena ka pelang akabodoro. Bukan kamu lihi. Jingkang kena pela doro. Betul kali kan ya bukan bagian krina ngombe banstina lalap dengan doro. Tapi tupung bagai ni naci skala anak perana sirah kudu ni mis angkat na buta-buta na. Ini begini dah.
rawakal si muda-muda indah kempak anak peran indah. Mungkai maka kampang reban sebagai bangku. Reh ni anak peran andai. Mungkai maka pang ni du. Ndena arepe kami indah buka-buka serleting selana ku indah. Atak na sleting rok na kepeken sleting selana kala arah tu dingin dari talan. Maka bapa nane turang rasenina. Dalin si mahulina kel gelah ikut kita selamat mekap mari si pediat geluh tadi rinta itegu-tegu di bata tupung kita ngelako kendalin krina pendahinta si tetep wari si semal. Pedah Yesus firman kita gelah namin kita mediatai Muhammad rejaga-jaga nang dangi pendahin si badia si keramat sila isangka-sangka jana ula pernah nina ispele kendu karena geluh ndukrina nggo beres di bata lalak berdahin genduari nari mabai kita kupagin sikap ngalo-ngalo kerehan anak manusia. Amin. Pace bene. Kam krinai pasu-pasu di batas sidar sibar kuasana Bapa ras anak ras kesah si badia. Amin.